Ngalisanda sikhuluma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Mali. Umongameli wakwele France omutsha umnumzana Emmanuel Macron kuhambo lwakhe lwakuqala phetsheya engumongameli wethekelele ibutho elikhokhelwa ngele France elilwisa abahlamuki besiMuslim. Sudan. Umongameli Omar al-Bashir odingwa ngumthethwandaba we-International Court uthi kayi emhlanganweni we-Islam Summit okuza kuba lo mongameli Donald Trump welemelika. Angola. Iziphepheli ze-DRC ezedlula inkulungwane ezingama-20 sezifike e-Angola zibalekela udlakela kusukela ngenyanga kaMabasa. South Sudan. Ibutho le-Sudan People's Army lithakazelele ukufikisa iminyaka yokubunjwa engama-34 selokhu labunjwa njengeqembu labahlamuki. Morocco. Ukutshengisela kwabasola ungethembeki kwenzakale edolobheni le-Al Hoceima osekuyinziki yomvukela. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.